Bang tek tek thia tum ning kaning koi ra ke thom hukuri ti sopia phan apran armut te kang det. Than bang Rakesh bening kan ke thom lo than the de pita ke se tum thang nat kang sayawi. Ke se hamre na rupia tum pen HSLC pen HSS lang kyu na tum phan karchu. Pinia dapa bir talong penili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Bang tek tek thia tum ning kaning koi ra ke thom hukuri ti sopia phan apran armut te kang det. Than bang Rakesh bening kan ke thom lo than the de pita ke se tum thang nat kang sayawi. Ke se hamre na rupia tum pen HSLC pen HSS lang kyu na tum phan karchu. West Karbi Anglong Jurkindeng Teacher Gathering Center ke parlo Phonglang Soil Peace School along ke damtang ningkan ke thom su se pen lo ke than dam mamat sewi langdam puluti than bang Rakesh biabang ke Phonglang Soil Peace School along ka charli klim somara tuma kai pe si jui da dan pinlo bang sola ma putha ke CEM Rina Tirang pia phan sitami apong rat pen pachini damlo bonta thangnat kilang ka vidya jok ka charli somara bangkin na hok bomlo Than bang Rakesh bialang lia bangke English medium along kachar li dona jong Assamese medium school along ke lu than thek thep si ningji la so jok ke se hin pen English medium si lar pondet lo bang so phisi dami than bang bia sang ho bangke lu than dam deli than dam desi phonglang so rong au somara tuma bangke morui lo Bangso putha ka bangke BMC Jayanta kita chini dun pamilo. Ponta Rakesh bia phana bangke thangna rakang sai sitamia widet si padulunan chotlo. Lapu KAC Education EM Richard Stock bia hin pen kabor ipon quality education nangji pukama thang bong pen than bang Rakesh bia bangke kachidon lu deng taxi chipiklang dun rong lu. Education EM kapre ke tuma phanso kos ke pali pen danglok aworeng ang hoi ke thana sai an sitami klem pondo. Bonta than bang Rakesh bia phana bangke EM tok bia sang ho sitami kapheri rong ajok than bang Rakesh bia bangke EM Richard tok bia phana bangke ari mun posi paklang rong lo bangso puthak rat pen kaning je pana tengki bangso school along SMCR puta madu phanta pathir pame matsawi inura phan hoi amat madu ta kithira videt lo school atangka ko andong nang kelelo ni mid day meal asang nang lelo ni nang lelo ni ta thang ta chini dun delo pusi rat pen ningje pon Presiden ke ndela sohut alang di pantai jong lo nona teron sahu pan jong lo amma teron sahu pan bangta alang li taka kam klem pipede joni malang panta approval pipede apa aku ni tum rong si pe thal rong si ekdom lapu don pok ya rap sikin tong pet pe wai hut bangke la pator sahu kan se aku yong tu jong pong lo amma alang li panta adharwa biko amma alang tum ta me thanga kang ma ku ba klem tu te dalo amma na ada officially ronta alang li blackmail tong claim mone ko kilo ne hala pene mi de mira sangka ulai ta ho pene school maintenance lia tangka ta ho la he ka ulai ta thang the ni pirong lang alam ti bang halo la selang tu mangta me thangar puji claim tu delo ama nana banke da bahini da dolo ha bahin da dolo la lang tu lo la pen la nana phi rat ka wai bang lang ni lo aprang la dak aprang la non la alang li pan la nili aprang ke nili malo presiden ta man nili pende ke alang pan se kilo hal su ta alang li tong ta tharwa bi tong Lole than pami posonte kachar lidun jiao so marabang ke do sitami aningkan kang thim loke thana matsawi la sojok lada kachar lidun so maratum do anta kaprek school along si dun etlo puta ninje pontu और माने काने थोम मने लासो अन टुटेरी नि काने थोम बang gali heste alang li wang meser mat register kuri chot ko lu than thire lan chot da lam bang ge sim long ta chiwang sta chiwang ta bang yong yok lo ke phan thi au sumar na ning dok de si no bang ge long pe school si dun the do na alu ke bad de kim do har da school si dun si dun the au sumar da kawi gali don pokya ra pi parat au sumar do anta bang ke pokya sumar do bang hada dun lap alang li chok ye yo ni so mat no ma ke wang thu thet khang yang lo than the de lo an ke sumar bang bihek thiek do ke thim jo do class 5 class 4 class 3 tum don ke than the de ke ni oi ru lo ma po pe ta ni oi lo ma bang hada ka school ki mi lo toin lap lo khara Bangso puthak KCEM Rina Tirang pipa chini dam dera pita than bang Rakesh bia phan KC hin pen thang nat angkang sai pi ka widera bangke phonglang so ra phan tok lang hin pa phidun lunang puang theklu puta ningje pontu News report KTV News
Kidam tang musik ni Thai Gracier ni West Karbiang long Hamren arung sopia long KSA Hamren arung pia tumpatir piponsi Rengbong Home Auditorium Hall long HSLC pen HS sasalang kitok duna long kacepa unduna tumapan karchua mai pamankon. Bangso karcho sai ke deng ahut si mitha kai long ke dam nang ji la pen raki mati kangri kangkrang ason pen kachi pahilu nang ji aputhak chirok to kamai stamin paman pon Hamren ke si mai phuti muthi rong pi kachi pahem phu pona mai long aluhia man pen MEC head sing rong par Dr. Howard Tiron Advocate Chin Thong Han se KC Kongchun Bang George Timong Hamren Regional Committee mai phu Probin Timong atum chetong dun rinti Kado kabe bang Paris ra thom ke ra Paris so ijang atum aphan karcho pona mai long HIV akiso koson sikachi unma lapen koson sila bangso kiso pen ke jok kelong unjima la bangso puthak sitami Dr. Howard Teron pen than pachini pon he will inject it, he will also get infected. Athema navy ke utak sinama betul so I injection you know what is the cost of a syringe 2 ml syringe akibina syringe 2 ml syringe you know what is the cost 3 rupees people are getting HIV because they are sharing this 3 rupee needle. Nani to makaya daw raha chalo na. Sika ke tha mohar mo je isme to makaya ke pen hoji ba. आपका जिंदगी का कीमत सिर्फ 3 रुपए है क्या? 3 रुपए का सिरिंज चाहिए क्या आपका जिंदगी का वैल्यू? क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? पढ़ो, घर जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. अपना फैमिली को ऊपर लेके आओ, ठीक है? अपना गांव को ऊपर लेके आओ, टाउन को आगे लेके जाओ. You have that responsibility. One life. Do not waste it. Then, I will end with this. God bless you all, and I wish you all the best. Thank you. Pinia sonang li tumapan ang karchulong lapen karbiang long arat apan nong mikewan. Teacher atumapan nong mikewan lapen nang pinang po tumapan nong mikewan henlo student satum KSA apan nang kacirap dun pusi kacitong dun atum pen inci pon rinti. Especially di ilitum kini lo Hamren area particularly West Karbiang long pen Hamren area lo recently ingsi tamne HIV AIDS akiso penseng lo kapre akiso nang dang pi kajo ni alang litu lo son awareness ki pipon tek la bang aprang si arang litane kero pipor piglo lapen pimpu dame penanan content pining penang an HSLC lapen HS ke pas tum tamne Hamren regional Hamren along ri along penan kaching tu do pas teglong lo lapen ning samping lo lapen dak Karbiang West Karbiang long Hamren tamne nili awareness campaign ni dun piglo tong hit Central Committee pendang lok dan Regional Committee la pen tentang sampan churu lo je Hamren ha barapan an akim biasai yang kedeng kipon ate kapot ate dakan dagu ini tum sini Hamren ha bar lo ten non lombanga la apa ke listrik kana job ile tama also marathon tenang kalau ton dolo aja ha tumge la bangso pirte penan daga tiu dulu asal so pudak penidak doktor tempat hang lo advocate tempat hang lo lapan kiturmiau we tempat bidi sore pilo an tu se Hamren ha bar tame bang ha bar kon Hamren pen sim piso KTV News. Pinia Berta ke lansi kangton pon iklo domi thak me kardom